Kublesibun perlok bapidang page berkesan ya kini ke channel. Hakani ke video ngan batai speech pangkawe ke film go bakerteng di tunnel. Kabal pemik page ba na hagas nem ar bicar kandreu. Barakani ke story ngin yo ino spang uwe ubro. Ubala sakut no hadu live pesan sengi hepok ke tunnel. Bangin tibor spang kani ke story. Ali perlok ngini page bersengap hadu bukut jong kani ke video. Hapas tang kong jong kani ke film ngil yo iyo uwe ubro bakerteng. Uli yung su. Uni ubro ulalay na hakawe ke car station. Bun tep umpinyang na ya kali jong u. Hendri hakani ke porlo dan pat uwe tu men ubetre ya kata car station. Ulu kum bekla na ban tep umpinyang ya kali jong uni ubreu. Tina mar ke jing bekla jong uni utu men. Ulu pan map na uli yung sun. Bat lu ais ngabaro yu arteli ki umkulong. Hadin na tangil yo ino ba uli yung ulele na kani ke jaka. Bat ngil yo iru ba hadin ke si jong u. Ladan uwe ukik uba uli yung ulara asang bahana banta ke kun jong u. Namar balasai ke singi gede ke singi bat de jong ka. Halan tipat ngilio ino bo oli yung ulepoin ah kawe ke tunnel. Bakata ke tunnel ke jorong hadu kumbaci jar kendai sepan drip huwe mitar. Ti oli yung menta olas tanah ban rum sepo. Bat lo keren fun artaru ya kalok jong keni kepor. Ti hedin katuk ani pat lebu na ya ke fun. Henry hakani kepor oli asngeu no bakata ke tunnel kelas tanah ban ki. Oli yung syam berkat euro ya ke besniu. Henry hakani kepor kilai jong kata ke tunnel ro gelas tanah ban do. Ti kum ta oli yung ulas tanah ban perstet ya ke kali jong o. Namar bul sngau thu yo bakani ke tunnel kan setua no. Henry onda oleh yai katukan ni. Kata tunnel kelas tang na bantua. Bakalaban ru ya ke kali jong kani kepor. Hang ni ngil ya ino ba menta oleh yung ulah sakut na hapok jong kani ke tunnel. Bar menta syam tip syukum no bon le. Haba olah persang ban mi na pok jong ke kali ru. Ulah syam syam la so. Namar baki mau bagi kendeu kila taput ya kata ke kali jong Hakani kepor oleh yung ulah syam na ya ke phone jong Bar persang ru ban call sa ke emergency helpline. Henry hakani kepor ulah syam bakata ke tunnel kam syam don na dua ke ero. Anda hebat oleh persangka tu kat ni. Kerana dua kalau poi biang ke phone jong u. Kalau syam ru badan ki benta ki balayon ada dua kapok jong kata tunnel. Uli yung menta olah sana ban phone ke emergency helpline. Oleh itu iki baro yak ta kijing dia. Berkini ki beruru ki long na yo bun sen ke location. Hadin katu kan ipat ngilio ino bakini ki beru tangsan minit ki lepoi na sakni ke jaka. Henry kata kijing poi klo jong ki kam long kam setia. Namar bakani ka tunnel kelajur bah kijing tua. Tikim syam tibat bahaya uli yung udan menta. Uli yung menta syuk tip syukum no bon le. Uya ape jak ta kibru ki ban wan shawe una po jong kata tunnel. Hang ni ulu kemano ya kutuku klong ke bala ai da tu men. Ulu kemen hadu kata-kata na mar batang kan ni ke umar klong ke badan hu menta. Nyo ipat cikini ki rescue team. Makiru kelas tanah ban kuslai. Namar bekil singau tu bakani ke kam kolong ke bae ba. Bakim syam la ban irap ya uni ubru tang ki kindiat sngi. Menta kini usanel ro. Kelas tanah ban benar ya kijing tua jong kini ke tunnel. Berkili turu batang uwehi ubru basak aku dah pok jong kini ke tunnel. Hakani ke por kolok jong uli yung ro. Kalia ino ya kini ke kubur. Berkalia iru berkili itu. Batang uli yung hi ubal sak aku dah pok jong kini ke tunnel. Ili ipat cu uli yung menta. Bahakani ke por radon bafon yu. Bertau bru bafon yu ude reporter. Uni reporter ulu kelino ya uli yung sepang gajing jia. Berkum tabarok kini jing itu jong uli yung. Kila pen-pena nak cakap kubur. Tikil orang kesimpar selam bahaya uli yung. Bakin sayu orang tanah pok. Hakani ke por ladan uwe uhe jong ki rescue team. Ubekerteng udiyong. Udiyong ular singau dom bahaya ki reporter. Namar bakila phone cok udiyong. Ulong iki balada ke phone cok udiyong kalau do veterina. Kati gadau jong pi. Tekum tangim syam tip ruban le eu. Namar bagim tip bahaya kaliang ba udon. Udiyong menta ulah phone cok udiyong. Ulong yu bum de bun kuslai. Bakin salah ban yerap yu. Udiyong pat hakani ke por ulong yu. Bahado kan usngikin salah ban yerap yu. Ande hakani ke por udiyong ulong yu. Bakani ke kam kolong ke bae hadu kata-kata. Bun terai be bakin la ban yerap yu. Hadu news ngi. Ande hakani ke por udiyong lu keli yu. Sepang kijing bam ki ba udon. Ande uli yung pat umdan ero. Udon tang arteli ki Bar udon ru we ukik uba ulumur ban aisam bahaya kun jong u. Hakani ke por kolok jong u ro telefon yu. Kalau ang bu umde ban kuslai bakin selai ban yerap yu. Kalok jong u kam sampen iya kidur kemat ki basing si jong ka. Haka kun jong ki. Tekum tak kun jong uru kalau keren fun no yu. Uli yung ulepan mam nak kun jong u. Ulong bakam ri bar singaw namar bu samla ban poi hakas ngi badde jong ka. Namar bu rang pun kam pelat cak office. Ti ulu kularo ya ke kun jong u. Bun sepoi ya ke wigas ngi. Bun raro ya kijing asom bahaya ka. Hakani ke por ngel singaw tu ba uli yung ru udang kermen be yahlade. Bakini ki rescue team kin salah ban hirap yu. Ngilia ipat sakini ki rescue team. Menta kelas tanah ban penher na ki drone sepok jong kata ke tunnel. Hendra hedin ba kita ki drone giliyai ka to kani sepok ke tunnel. Kelas tanah ban duk skinal. Ti baro ki lahap no. Kum tahu dik yong lerai rang ba hima u. Bun lit rung nak cepok jong kata ke tunnel. Hadin bau dik yong lo rung nak dak kali cepok kata ke tunnel.
Handai haka bak hadu ulas syam bisa bak kata ketanal. Kalau tua no hashtag kalenti. Hang ni ulas tanah pan phone cu Uli Yung. Ulah pa ai hon na kali jong o. Bakin ti bahai ka caka ba Uli Yung udon. Hakani ka por ka kam no ki kelas sok sisa. Kili askem ka hon jong Uli Yung. Te bro kini gil sang thu ba Uli Yung som jangai na ki. Handai hakani ka por ka jing sau si kalong. Ba kata ka kendro jong ketanal. Kam pat kut setia ke jing tua. Marang ni hi kata ka tonel ka stang bang ban ki. Bat kam no perslam syu. Kalau stang bang ban tua kum ju hi. Ti Uli Yung ro menta ka jing jong o kala stang ban apa ke jing ma. Ti kum ta som perslam syu. Ulah pet na kini ke jaka. Baraka bak hadu pat kili ami sisa na po jong kata ketonal. Ngili ipat menta sa Uli Yung. Menta ki jing bambat ke jong o kila stang ban lut. Kum ta la stang ban wat lat ba kum no bon le. Hakani ka por dia siau na ka pe ka sau jong ki kseu. Narut jong kata ka fan. Kum ta Uli Yung ulah stang per perkan. Ba tang ma u basa ku da po jong kini ketonal. Bar mar le yai na po jong kata ka fan. Man lej pat setan jong kata ka sau ko badon ki kseu. Hakani ka por lalap sisa yo we buldog. Bar liu iru ya ka we kali ke bala saban da ki mau. Ti hakani ka por lenya hajan jong kata kali. Kum ta liu ino ya ka we ka kena kan te. Ka bala saban jur bahau mau. Uli Yung ulai men sim ka ulong. Bakam dei ban kuslai. Basa tang ka to ka ni ki rescue team kilala ai ban hirap iki. Hakani ka por kani ka kena kan te ka ulong na ya Uli Yung. Bu nai umi ka la da udon. Uli Yung ru ulos tang ba nai umi ka hakani ka por. Wala daw yo i ba kata ko jong o kala don stang kan diat hi. Bar kani ka kan te ka ulong susu ya Uli Yung. Bala daw seo sen e yo ni ukseu ro. Kala kalpadi ubun ai kan diat ko ya ukseu jong ka. Uli Yung ro kani ka por singau tu ya jing ong jong kani ka bru. Kum tahu lai no saya ni ukseu. Hadin nata kani ka bru kol ong biang yu. Bon phone ya ka kami jong ka. Te Uli Yung ro le phone ni ka kani ka por. Te kani ka bru kol stang na bani tu ya ka kami jong ka ya kata jing dia. Bakal pan ma po ya ka kami. Ka ong bakal rai kani ka kali klam depan permission ka. Hadin nata par Uli Yung le na sa ka kali jong ubun simpiang ya tu okek. Te kini baru arngut gelas tanah ban bam kendiat na ta okek. Bat kilo buru yu bikin yo bam pat hakawe pat kesngi. Handai hedin ka to kani pat uni ukseu jong kani ka kente. Ula bam na pro yo ni okek u ba Uli Yung le depan bo. Uli Yung mentau las tanah ban do jingkermen. Namar bul sang tu batang uni okek ki ubala pan kedang yo kepo jong o. Namar mentau las sang tu balada kini ki rescue team kidang slam susu ban hirap yo. Ti ula yap no ha jing tingan. Hakani ka por kani kente kalapan biang yo Uli Yung. Dari Uli Yung pat ulong ika bukan beri bersing oper. Namar ba mata ko jongki kalalut. Tikim don isu bandi. Hadin katukan pat kani kebru kali ati ano. Ti Uli Yung ul persang ban keren nika. Hendre kani kebru pat kom som lu jubab yo. Anda Uli Yung ul pi pini bahaya kani kebru. Ul syam ba kani kebru kali apno. Namar bakal jur pelat kejing place 6. Hakani kepor Uli Yung ul ngabapi bahaya lade. Namar bum som la ban irap ya kani kebru. Ti namar bu Uli Yung ul jur pelat kejing silang Menta som ban sisu. Ulas tanah bandi dah ku penci jong uhi. Kini kira skup timpat mentah kil treshi kam bahaya kam. Kila persang ban lek dah drill bikin poin nak cakap badon Uli Yung. Bar kita kicing drill jongki kila poin hadu kan news ngi. Hendai kim long kam setia. Namar kila kum bakalan nak ban drill saka wei pat kecakap ke bomdon Uli Yung. Hakani ke por kila phone nak Uli Yung. Bagi long ni ubun hap suban ap soka tokat ni. Namar mentah kil kum bakalan nak ban drill saka wei pat kecakap. Uli Yung mentah ulas tang susu banduk jengkermen. Namar bul sang tu bakir stang bang bandril haki we pat kisaka. Kalau ke baslam por bahaya ubun ap hang ni hapo. Hakani ke por kolok jong uruk kalau phone ni u. Kalau amen sim yang ubun yai cha be ban ap iki. Handai hakani ke por Uli Yung ulong no ika. Bum tarai subun na yolat ban im hakani ke pertei. Handai wala kataru kani kalau jong u kadang amen sim yang u. Ba kalau ru u baladaun yap. Maki bar ke kun jong karu kan siap lang bat u. Ba kani ke dikesin ke pakadu ko ba Uli Yung uli yo ban keren ni kalau jong u. Namar baka phone jong o kala dono ubiteri. Mentapat ladap ar place ni. Baru ke sarkar kilong bakin pensengen ay kini kam. Namar mentah ka jinglut jing sebru kala bun ba. Bakim sam modur su ba Uli Yung orang la ban im. Aduh kisngi giban wan. Kila pensengen susu ya kini kam ru namar bakilo asngau. Pala don uwe udah skup tim jongki. Ula yap no haga jing leiwat ya Uli Yung. Tikila ong no bakim sam kwa su bandu si bun baki mensem. Tang na kadau jong Uli Yung. Dari usian pad sam ngit ya kata jing on jongki. Ulong bakin yai baca kemat ya kini kekam. Hadin ar penyu singipan. Baru kibru ke langit ba Uli Yung uli yap nak kini kepertai. Handai kalok jong umpat hadu mentaruk kadang ngit. Ba Uli Yung umpat yap. Nilio i sisa ba Uli Yung umpat yap nak kini kepertai. Mentau lah perkat nak ba unsim nak ya ke phone jong o. Un persang ban lek dah kibut jong o ban penim biang ya upiteri. Bun ya phone nak sakini kira skup tim. Handai ma uruh kini kepor lodo jengkermen no. Namar bum sembla air kibut bu un lek.
Udiyong mentau lo sengau dom bahana mar begini barok kim som trek suban le kini kekam. Ban matapat lo perkat no bun le himau. Bun le war yo liyong, bun tip no bu udang imne ulayap. Hakani kapor udiyong ulo rung no sepok jong tunnel. Bakil persang lo ban berpedung lagi blasting. Begini rung no caka-caka bedon liyong. Bar hakani kapor kekam kalau long sisa. Bakata kecing tei jong tau blasting. Kalau poy cedu caka bedon liyong. Tikum tau liyong lelenya ban aihon ya kekali jong o. Barhakani kapor udik yung lo yo sengaja kecing sewa jong ketakahon. Tikum tau lo pentip na baro ekri skutim. Ba uli yung udang impe ya pok jong kini ketonel. Hadin ko balai pesan sing gila tri bang ya kini kekam. Haka pa kaduk gila poy sisa haka caka bodon uli yung. Hakani kapor gila sembo uli yung lo yo tiak no. Tikum tau kim super slam syuk gila rana yu unang tanah po. Hadin nang tangi li iba sibun baki ripotar gila poy cakini kecaka. Bagi dia iro bacibun baki het sarkar. Makiru gila poy nang hakani kecaka. Hendri hakani kapor liyong lu jubab sekida kikitin ki besniu. Ya kikam ki bakalele. Bagi dia iro bo liyong ulara ya kikti. Kum kedak bosong mencur ya kijeng ong jong suyong. Hadin nak tapat ngilio ibing yo liyong berkalok jong o kila syong hapok kakali. Berka film ro kalkut no hang nihi.